Pai le uta siam se u promise bunan ai ba me pai. Ta me mot ban ong ba bro arngut ki bahai maya. Laya pide. Ki khubor ka Batesi TV ka umdi basnyam bat penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. सर रिलोड कर रहा है गन रिलोड कर रहा है सर क्यों रिलोड करेगा सर हम क्या बांग्लादेशी है हमको देख के गोली रिलोड कर रहा है करो गोली मारो हमको मारो गोली मारो हमको गोली मारो हमको गोली मारो हमको गोली किस पे मैं मारो गोली मारो ना इधर मारो गोली मारो आओ इधर मारो ना गोली अल्लाहु अकबर Hakmiat jongga kendai tuk leber arah jar pun rio. Ki pulik la sendet kuli ban penpra iki paj bhor ki beto regis pangut ban penjot penpra bat ban thang plu yeki dukan jong ki bre hayo cibinang ki paj bhor la petni bor bat pemen sawe ki pulit ki blet ban tem ya gani ka jingja. Haga ni ka jing sendet kuli ki pulen arngut la kelon yap bat bon ngut kla man saw. Ki bor district la pha biang ki perton pulit sha cibinang namar ba ka jing kan at kanang jo shushu. Menen kamit ki pai bhor la thang roi ka office jong ka Garo Student Union kabadan hachi binang. Kajing sedang jong ka jing kan at rilom Garo kadi heding jing sha sho jong ki ar ngut kertong ki blai ban thep kerteng ha office DC hatura na ka benta ban khon yak election MDC sha Garo Hills Autonomous District Council. Wei na pedang ki ar ngut ki ban sa udai MLA Berim US Matur Mominin. Kajing sha sho jong ki kertong kadi na marba ki pai ba Garo ki persya ekwe pat kecak penrio ki bamde ki riulum makinya khun la de ban thep vote ha ki election MDC ki ban salong hau ya yong ahajar apun riu klemi pat ba ban penwit di kejele thep kerteng jogi kertong ki bamde ki riulum hade ki jingja hatura ki pat kecak penrio ki bamde ki riulum kelas ngobitar bat kapin ki wen hachi binang ki wen ki jaka ka baki bon pat ha ka baki dan ki Garo ki besyang masa hangni ki hab ban phet keracha khla ban light im ka sarkar la penjari de ka curfew mate ka basta hu prakanta सर रिलोड कर रहा है गन रिलोड कर रहा है सर क्यों रिलोड करेगा सर हम क्या बांग्लादेशी है हमको देख के गोली रिलोड कर रहा है करो गोली मारो हमको मारो गोली मारो हमको गोली मारो हमको गोली मारो हमको गोली किस पे मैं मारो गोली मारो ना इधर मारो गोली मारो आओ इधर मारो ना गोली अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर सर रिलोड कर रहा है गन रिलोड कर रहा है सर क्यों रिलोड करेगा सर हम क्या बांग्लादेशी है हमको देख के गोली रिलोड कर रहा है करो गोली मारो हमको मारो गोली मारो हमको गोली मारो हमको
गोली मारो हमको गोली किसका दम है मारो गोली मारो ना इधर मारो गोली मारो आओ इधर मारो ना गोली अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर মানুষ তো সবাই গেছে যে মেলা মানুষ গেছে আমরা মোটামুটি 400-500 মানুষ buwan ninggin pangalang ibo ya achkran ni dukan chimne obostan ngesok nibo ya achkran ni dukan chim dakli pangalang dokti jok sojo ya dukan di obostan sang jaha pirang pura mai dakken ida achkran ni dukan ngachim obostan ngesok nibo pangalang doktra kang ha ya rang ko glass mam hon dakle chichiang jok प्रॉब्लम उखुए हैं ninggin walga penulis mai panakan bo Chia abe me bang bo. Kemret bo. Jarang kontok pakang jok. Yan. Panu wa dong ayu ya wa dong phing de. Inu wa dong phing a. GSU bisku. Tok prak kan jok da sio ya. Bangalang. Ni bo. Tok prak si galang jok. Yan. Praktis lang jok. Had a long day, feeling drained? Let Hello Meghalaya lift your mood. Right there on your phone. Movies, music, infotainment, live streams, all in one place. Content you can enjoy together, laugh together, learn together, right at home with your family. Easy to access, easy to download. Register in just a few simple steps. So why wait? Download Hello Meghalaya now. Oh, for once I'm ready before her. Chale! Gorgeous. Let's go! Coming. How much you honk, yeah? Come on, we should leave. Chill. It's just family. Exactly. और घर वाले ही late. By the way, how am I looking? Very late. Streamers, caps, candles, a cake, definitely balloons. सब आ गया. Wait a minute. Where is everyone? Show off. Hey bro, how's it going? एक बात बता, सबसे फास्ट होकर भी हमेशा लेट कैसे? Style bro, style. Hello guys, where's the birthday boy? यहीं कहीं होगा, अपने फीचर्स को रील्स पे शो ऑफ करता हुआ. इतना बिगाड़ा जो है. Automatic gearbox, ventilated seats, sunroof. क्यों ना हो? Family का सबसे youngest भी तो है. Let's go guys, party time.